Sawubona bhuti. Yebo. Why uhlala lana esigangeni khulumani? Hayi nakancane Khulumani, Khayisi ngicela uhlala lana vele? Yebo ngihlala lana. Suka le ekhaya. Umama lento yangizela ngayo la umhlolo lana. Awuyazi. Uthunyelwe lawa. Umuntu omdala akathunyelwa ngomfazi wakho lena Unabantwana wami. Ingane zakho ziyaphila. La indawo yami. Indawo Khulumani. yami. Nyekeleni yonke into yami lapho nya. Sizoyithatha lezi zinto. Ntate wa ka tlung ha esale a tsamaya 2 years ago. Ke a hlopheha ke etsa di-washing ka mo ke phela le ka depression le ka jeno ha ke tsebo ka ntse ke botsa mosadi a mo nkileng a mpa gotise monna ka tlo rekela bana dijo. Molweni mandizibulisela lapho kuni nonke emakhaya. Elami igama ningu-LAVAWS pronounce lover singumkani abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayita umshanami. Well guys, namhlanje nibhalele ngumama lana. Umama uthi unengxaki nayo ucela nje ukuthi iJozi Bioscope imncede. Sathi mama sofika endaweni yakho sokunceda. Umuntu omdala kunjani? Ke teng le kae papa? Ngiyaphila nami umuntu omdala. Bengicela ukuthi umama ezintroduce ukuthi ubani esho nokuthi why usibhalele namhlanje la eshowini. Ona ntate ke nna mme Maria. Ke dula hona mo motseng mo. Ntate ke alla. Ke bone o thusa batho ba bangata. Ke lahletswe ke monna. Ntate wa ka tlung ha esale a tsamaya 2 years ago. Le ka jeno ha ke tsebo ka ntse ke botsa mosadi a mo nkileng a mpa gotise monna ka tlo rekela bana dijo. Ke a hlopheha ke etsa di-washing ka mo ke phela le ka depression. Ntate ha esale a ntshile le ka dikoloto. Ntate ba ne re ntse sekoloto sa re rekile di-sofa ka tlung. Jale sekoloto se dutse nna mo. Yes. No, ngiyakuva umuntu omdala kodwa uthi kushiyene izikoloto. Lapho kwi-message yakho mawusibhalela khona uke wa notify wathi wena lo muntu lona ngathi uke wafumana imali the time ekushiye. So ukushiye le ikoloto ufumana imali wavela wa disappear empilweni. Ngithi baba o tsamaile ka tsatsi la thotsing back pay ka yona. Tsatsi la mosebetsing o tsule di back pay. Ya ba ke qetetse ntate till today. Ha ke phone ha ke mothole mosebetsing ha ke botsa le bona ba re hatle mosebetsing. Ba tsakasetse. Ba re hatle mosebetsing. Le ha ba ke botsa ba re bile o jowe ke nna. Hoba sale monna a tsamaile a dula le nna. Anaba kubo nje abazi nokuthi uyephi. Ha ba tsebe ntate mme wa ha mpatle le mpona. Ha ba tlo utlwa next ka nna. And ucinga fana wena nguwe lo. Ore nna ke bolaile ngwana hae ke ntshe stopo sa ngwana hae. Ke re ke mmolaile kang le nna e ka ba ne ke mmolaile ke be ke le rich. Ha ke na ntate bana ke apere le diphaka ha ke na ke sono ka tlung. Bana ha ona le ntwe ba e jang sale ntate ile. O benine ngati benishatile plus nabani ngati. Shatile ntate re nyetse lenyalo. O ntshitse mahadi ra hlabisa mahadi. Ina ile monna ka a dula le nna re na le bana ba bararo. Till today. Abantwana abayi3 umuntu omdala ngesingawe ayikabi ngiyazi ukuthi kwawena uconfused but ngoba umuntu ngumuntu ophile naye nabanengane ezintathu ngesingawe ucabanga ukuthi mhlambe beninokuxabana endlini kungaba yini nobangela mhlambe ukuthi esuke nje kushiye engakuxelelanga nix Holwana o teng tate. Ha re ratana hore ne re lwantsha ke ngwanana na dula opposite mo re dulang. O na utlwana le ngwanana eo. o beka jola Na ratana le yena ya ba ya fela. Jwale tje ka hanyametse a ke tse ba lena ngwana ntse ke mmona ne ke tla re mhlomong o ba le ile lena. A ke tse bibile mosadi a monkileng hore ke ka ba ke re mosadi o kwa o kae. O re bana ba jang ba monna o tswile a sa tshwara le di aparo ne ke tla re mhlomong o ntotshitse nka o bulela o dropo ntate aparo tsa ntse di felletse mhlambe ngoba benemali mawuvele wa decide ukuthi ehambe yosebenzisa leyo mali ethenga ezinye impahla ezintsha asazi kodwa iyangixaka le ndaba umuntu omdala kodwa ngoba thina siyenze konke okusemandleni ukuthi sibone ukuthi mhlambe singathola indlela zokuthi sifumane umkhondo wakhe ukuthi ukuphi so ngoba niyamazi Mr Jones sinokusebenzisana naye ngoba ungamboni lana uyile uthe ukhona ikasi ombona angathi bavele ukuthi bambona ngakhona yabo so angazi ukuthi bambona ngendlela yipi mhlambe kunomuntu ohlala naye whatsoever so sithumelela uMr Jones le ngaphambili ukuthi sicela ukuthi yosilinda le becheck ukuthi mhlambe uyambona and then sofika thina siye ekasi lakhe masisuka njengalana bengisafuna siqale understand eqala ukuthi uma wayesibhalele yabo nezinto ezifana nalezi ukuthi yini unobangela mhlambe manje ifamily yakhe in terms of ukuthi kusupport ingane nani abakuncedisi bona nga something ha ba di kene ntate ba re ke jile le sapo la bona ha ba batlo le utlwa le next le bana ha ba sa ya nkgono ha ba ile fela ba tla balla go nkgono re tebetse a re tsa mo re mmalona mfe ngwanaka hayibo uyabona leyo nto sokungathi manje wena uwe mhlambo ombulele and
into engangiphathi kakuhle ukuthi bekuneyimali involved ebezikhona and endaweni yokuthi akasakhuphi na something mhlambe kushiye na something wena sekakushiya ungena nix kanjalo uyabona ukuthi ikhohlakala angazi ukuthi umuntu mangasamthandi awumxeleli ngani ukuthi mhlambe mfethu angisenawo lemizwa for wena uzokwazi ukuthi umkhulule because njengamanje uma uyabona ukuthi uxakeke ngeingane ezintathu on top of that usafunana nendoda yakhe akazi kwayena ukuthi right la ungakhona but the good part about it ukuthi uMr Jones kuyasixelela ukuthi ufumene umkhondo ukuthi khona la bambona khona ekasi thizeni wathi ke somfumana ngale ngaphambili njengamanje into esoyenza ukuthi siye ngale siyojoin uMr Jones sibone ukuthi mhlambe uyamthola or kanjani because izolo uthi ke waya lapha eyocheck isituation ukuthi uyabonakala ukuthi wambona vele ngoba umama bekasinikeza ipicture yakhe ukuthi ngumuntu kanjani so sodibana naye le ngaphambili ngoba sizosuka njengamanje yabo yeah so uma in terms of ukudla mhlambe ngoba uthi kuyabheda abantwana basaya bona esikoleni yeah abantwana bayaya esikoleni ilast born yami iyenza grade 9 oh okay lo omdala ucedile igrade 12 lo munye uyenza grade 11 maka ngiyasogola baba ngiyenza amawashini ngiyenza amawashini sengize ngiphuza namapilisi we-arthritis ngapha ngine depression ngiyathuka nokuthuka emzini ukuthi nangu lo olahla indoda hakampa fela ntate kathola ntate wabana bakhe ngiyaxolisa ampantshwetse hobaneng a ile a nsiya kanjalo hana nkile bana ba he ankabe ke atsa le bana ba nane ke tla ipona ke tswa jwang mhlambe mayingabe bengasakuthandi ngalendlela obekuthande ngayo qaleni niqala ukudibana bekuzoba ngcono nalokuthi ekucacisele and then emane support ingane zakhe than ukuthi ekushiye nezingane ekushiye nayo yonke leyo nto uyabona ukuthi ayikho fair umuntu omdala kodwa into esoyenza njengamanje ngoba bengishilo ukuthi sizohamba siyojoin uMr Jones uthe size kwelinye ikasi yabo is about boma 20-minute drive from la bathi la bambona ngakhona yabo Plexina please bengicela bafethu nifake umama emotweni ngizonithola lapho ngemoto because ngiyabona ukuthi ngeke phela siwokhe siye lapho yabo okay guys into esoyenza njengamanje sizohamba nayo uma ngoba bengishilo ukuthi umkhondo uyafumaneka wona ukuthi umyeni kama ufuma ubonakala kweyiphi indawo so into esoyenza njengamanje guys so driver siya le ekasi lapho siyothola khona uMr Jones sibone ukuthi mhlambe kunomkhondo utholayo ngobaba ezosichazela thina siJozi Bioscope echazele noma ukuthi why ezoyenza lento ukuthi eshiye umuntu omdala ngalendlela esokola enezingane into esifana nalezo so ngiyacela wena mbukeli lapha emakhaya ukuthi ungayindawo uhlale nje lapho ohleli ngakhona sobuya njengamanje sayojoina ngalo Mr Jones I'll see you just now Moleni once again guys ngoba benishilo ukuthi sizojoin uMr Jones ubethe kuthina size la estratweni yabo mama ngiyathemba ukuthi namhlanje lokho sokwenza kuzokunceda mhlambe nawe yabo ngoba uMr Jones batho Ogino Plexina bamfonele wathi sizisehlele la esehlele ngakhona njengamanje yabo so ngizocela ukuthi sihambe ngiyacela umuntu omdala mayingabe siyamthola ubaba ukuthi uhlala nomfazi la ohlala ngakhona ngiyacela umuntu omdala singalwi ke sikalwana jwang tate ke sikalwana jwang ha ibe udula le msadi o mong ke thole fela ke sikalwana jwang a nsile dilemo tse pedi a ntshile le bana o tswa kae monno yebo angithi mama sometimes umuntu asimchuzele yabo mayingabe ama feelings mhlawumbe unezizathu zakhe and asinandaba naloko thina into esinendaba nayo maye ukuthi support ingane lezi ophila nazo awusahlola ubatla motho abuti lovers wa mojwetsa hore motho ha ke sa o batla a hlokomele bana ba hae nna ke re ke tla ipona ke mosadi ke moholo ke batla fela yona ntho ka gaba ya hore mosadi wa dutsing hobaneng yana o fila jwang monno a rekele bana ba hae dijo nna ba ka ba sina ntho ba e jang no bese ngisho ma ukuthi whatever soyithola ngiyacela ukuthi singamlwisi thina sifuna sifind out ukuthi why yenza lento yenzile yabo ke tla utlwa maikutlo ampe ya ka ntate yeah Mr G Mr Jones did you guys call mhlambe nibone nibuza ukuthi ukuphi nendawo ngicela ufone lapho king yami ngicela uzama ukumfonela lapho ucheck ukuthi mhlambe or sibuyele emuva or siyanga kuphi yabo okay guys ngoba salinda ujilana ukuthi efone check ukuthi uMr Jones ngoba uthe sehlelelana ngoba sifike sipake khona la so sesipake lana ke silinde ukuthi mhlambe evele ezosithatha esise because uthi yena makasixelele ukuthi unayo ubaba njengamanje umbhekile la ngakhona so ngisalinda ujiwe ukuthi mhlambe kune call oyenzayo uyawina Melody kuphi nangiya okay asiyeni
Okay guys, ngoba niyambona ke uMr Jones laphayana uthi size ethi siyojoin uMr Jones sive ke maka ukuthi mhlambe singaya ngakuphi ngoba bengishilo mangisayicelela ngoba ama situation manje ngiyazi amadoda ayithanda lento ukuthi amanye mangabe umuntu akasamfuni uyabo bemshiye engakuceleli most of abakhohlakele bayayenza lento ukuthi bekushiye bengakutshelanga thina into esifuna ukuyazi ntate ebuhlungu yawusiwa ke bana ke monna ebuhlungu thina sifuna ukwazi ukuthi makutse thank you so much. Yeah, we've been trying to call you, Makutse. Which side are we going? Good. La? Ntate ayikari kena ka ga siganga nje. Makutse mhlambe siyalahleka. Khona la? Bafethu G and Plexina ngicela ni gadu mama ne bafethu engawi. Munno o batlang sigange. Oh, ntate wa bana baka. Uyena ma? Awumunaka. Uye lo? Ikaba usinyeyile kayi. Angikwazi. Ubani la? Uye. Ubani lo? Hayibo. Angikwazi. Sawubona. Hayibo, angimazi lo mama. Mama. Hayibo. Ngicela ngibambe uma. Ntate. Hayibo. Ntate. Senje. Mama kanti kwenzekala? Hey, hamba la ngikwazi mina. Angaze ngihlangana nawe mina. Ubaba Simpiwe. Igama lakhe ngimbiza ngoba. Imihlolo yami. Igama wena imbiza ngoba. Baba yini? Ntate John. nguJohn. Angikwazi. John, Miss Ngitsamaya jwang. Plexina iyangilimaza lento leni ngicela Ubani wena la kwami? Futhi sawubona futhi. Yebo. Khulumane. Hayibo. Why uhlala lana esigangeni khulumane? Mani, ngicela ukumbona lo sisi. Am recognize kancane. Hayi nakancane, Khulumane, nakancane. guys ngicela uhlala lana vele. Yebo ngihlala lana. Hayibo monnaka. Hey. Khulumane, guys awumazi umama. Angaze ngahlangana nobuso bunje Ngicela life inyama. yini mhlambe inkinga futhi. Usuka le ekhaya. Umama lento yangizela ngayo la, umhlolo lana. Awuyazi. Yini? Uthunyelwe lawa. Umuntu omdala akathunyelanga ngomfazi wakho lena Unabantwana unabantwana. wami. Awuna uyabakhumbula abantwana? Usphiwe wamkhumbula. Hayi angibazi labantu labo okhuluma ngabo. Hayi. Khulumane. Ubuhlungu jwang abaka ubona o lije. Bana bentse ba lla ntse ba re ntate o tla. Khulumane unekhaya angeke ushiye ikhaya ushiye ikhaya wa decide ukuzohlala lana. Uja kayi uja ingwa para ing. Dipule ntse kana. Ngeni ngilala laphayana e-stop sign bayasipha ukudla. Awu. Manje imvula ezingaka kunemvula akukho safe esigangeni lana. La imihlolo. Ko batlela thuso ha ke tsamaye. Ayindawo. Khulumane okay ngicela ungive kahle khulumane asizange ukuzokuluyisa lana. Unezingane ezikudingayo unomfazi okudingayo. Izingane zakho Umfazi wami lona. khulumane Anginazi ingane. awuna izingane. Soloko ngafika lana ngihlala ngiyi-1. Simba uya kuphi? Bo wena bekalingana nami lo muntu. Amazi umuntu lona. In my life. Ntate, limma utlomakala ha ubona. Khulumane Athi ashifta lapha. uma Ngoba uphazamiso baba ngicela Family ya wena uduthi mosigangeni. Ntate hare. khulumane ngiyacela khulumane uma ifamily yakho ithi wena wakubulala mhlamba wenza something abayamzonda uma ingane zakho ziyasokola bhuti. Ingane zakho azinanto yokudla azinanto yokugqoka. Yabona lento ayikhulumayo into ngabe yena uyayibheka azilungise yena ngoba mina la ngihleli khona kulapho ngidingeka khona. Khulumane ngiyacela bhuti isikhathi ngihlala lana akekho umuntu ozongisusa la. Khulumane ngiyacela. This is my place. Guys, mama ngiyaxolisa. Mama I'm so sorry. Ngiyaxolisa umuntu omdala. Yo guys. Plexina, Mr Jones, please my good ngicela ngithathe lo muntu simfake emotweni. Ngiyazi uzokwala mara ngiyazi uzofuna ukugoloza. Ngiyazi uzofuna sambe nimbambe bafethu Bazongilanda la. Inceda wena. Uzongizela nabantu bazongilanda la. Sinceda wena la. Hayibo. Please ngicela please put her inside. Put him. Ningishiyeni mina la. Sikushiye khulumane ingane zakho ziyaphila. La indawo yami. Indawo Khulumane. yami. Nyekeleni yonke into yami lapho nya. Sizoyithatha lezi zinto. Guys mangiyaxolisa. Yabo benginga expect mina ukuthi mhlambe sothola le situation ekanje. Ngiyabonga baba njengoba ungitholele yena. Ngiyacela yazi into engicela ukuthi siyenze njengamanje ne. Mayingabe khona umuntu wamsebenza
mhlambe kunomuntu owayenza something kuyena bengicela simse emntwini ozomsebenza umuntu ozomnceda zabe ungincedile singakwenza because noma mangiye einyangeni abampontshe no hayi hahlaye lo o kae ke ditsamaile ba profeta ha una mokusaya ngiyo batla ntate so singahamba siyozama ukuthi simtholele uncedo ebe right mhlawumbe wena utla thola onani leneti ne guys into soyenza njengamanje sizama ukufonela umuntu abantu bethu esebenzisana nabo abantu besintu bezama ukuthi bemtholele sibone ukuthi yini inkinga mhlambe kunomuntu owamsebenza kunomuntu owamsebenzisela umuthi ubaba ebuye ezingqondweni because yabona le situation ingane zakhe ziyamdinga and into yabona ukuthi kubed to a point yokuthi akasamboni nomfazi wakhe can't even recognize akamboni nomfazi wakhe Plexina ngithe fakani lo muntu lapha emotweni guys musene emotweni or nilinde uMr Jones ngicela niyomfaka emotweni guys okay guys nje into esoyenza njengamanje sosuka ngoba uMr Jones usayenza icall ebona ukuthi ubani umkhulu or igogo esebenzisana naye esingamfumana njengamanje ezokwazi ukuthi encede ubaba guys into engizoyenza njengamanje because ngiyabona ukuthi sikona take a process ukuthi siye le nale ngizoza ne follow up guys nginixelele ukuthi mhlambe kwenzakalani ngobaba impilo yakhe iba isiba ngcono or kwenzakalani yabo because i-situation ekanje ngeke sivumele umuntu omdala ebe kanje ezohlala esigangeni yabo i-situation elani ukuthi kanjani kule imvula engaka ezikhona kuyo yonke lento eyenzakalayo la and ushiya ingane lapha ekhaya so mangabe unenkinga nawe mbukeli lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on jozibioscope.co.za ungalibali ukuthi usifollowishe einkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku TikTok sikhona na ku Facebook siyiJozi Bioscope everywhere ungalibali nokuthi usubscribe guys kule channel yethu ucomment usixelele ukuthi wena ufila kanjani ngale episode yami namhlanje ngizoza ne follow up guys nginixelele ukuthi umkhulu kwenzakalani ngoba lento le yangithasha and kuyabonakala ukuthi isenzo somuntu lento inesandla somuntu ngaphakathi mangabe unenkinga guys uyazi ukuthi yini okumele uyenze usifollowishe usibhalele usixelele ukuthi sobuye kasi lakho sokunceda nawe I'll see you on the next episode guys nginithanda nonke lapha emakhaya